Onyemerere tukwinjize mu makuru avugwa mu bice bitandukanye haba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kwisi muri rusange. Amakuru yacu aribanda kuri izi ngingo zikurikira. Hari byinshi bigenda bivugwa mu rwego rwa politike, hari n'ibivugwa hano mu mirwano ihanganishije ingabo za Kinshasa ndetse na AFC 23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rwego rwa politike turagenda twibanda kuri byinshi. Hateganyijwe inama Addis Abeba, hari inama izatorerwamo umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, ndetse hari n'indi inama yo ku itariki 11. Ubwo izo nama zombi DRC yayitabiriye ndetse n'u Rwanda rwo rwitabiriye izo nama muri Addis Abeba. Turaza kureba ese ni bande bahagarariye ibihugu byombi, ibyo byose turaba tubirebaho. Hanyuma turaza kureba nanone kandi MONUSCO yavuze yuko ikibuga cy'indege cya Goma igikeneye, ariko kandi ivuga yuko izakifashisha mu buryo kugira ngo abazajya gucunga agahenge cyangwa se indege za kajugujugu zizajya gukora ubutasi mu mujyi wa Uvira abariho zajya zihagurukira. Ibyo byose ndaje mbikugezeho ninde wabivuze. Hanyuma turareba n'ibindi byinshi bitandukanye. Kuri ubu ngubu haravugwa yuko hari competition ikomeye cyane hagati y'u Rwanda na Kinshasa, ubwo ndavuga mu matora y'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa. Ubwo rero turaza kureba ese Louise Mushikiwabo yatangaje iki kuri ibyo bintu. Olivier Nduhungirehe nawe yongeye kwibutsa yuko Kinshasa iri gukoresha abacanshuro kandi bitemewe na gatoya, ndetse yabwiye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, irababaza ati ese muzakomeza kurebera ryari kugeza ryari yuko bari kwica amategeko mpuzamahanga. Ibyo byose turaza kubigeraho. Abazarendo banze agahenge habe na gatoya, bavuze bati ako gahenge ntago tugakeneye, aho kazava hose ntago tugashaka. Ibyo byose turaje tugende tubicamo mu buryo burambuye. Kuri mikoro ya mbere ndisamba, kuri kabiri Olivier Rwamukwaye. Biriwe neza? Ndaho ndakomeye. Ndabona uyu munsi nawe uri mugenda. Umunsi warangiye. Abagenda bo 20 arashira ari kugenda abandi, aho twebwe iteka cyaduhaye ko turi kurya ibirayi. Ubuzima bukagenda kwa kundi tu. Umva rero nuko biba bigomba kugenda. Noneho wendi wavuze ngo bagiye kuba amatora. Nta matora ba. Harya ni uguhererekanya ubutegetsi. Guhererekana ubuyobozi. Ngo ibihugu bigenda bikurikirana. Burundi bazatora muri uyu mwaka, nimba Burundi bugiye gufata bazatora igihugu Burundi buzahereza. Aha, reka amakuru yacu tuyahere mu bihugu bya kure. Umushinga mushya w'itegeko rizemerera Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe kongera igihe cyo kongera ubutegetsi bwe ngo washyikirijwe guverinoma y'iki gihugu. Rero byitezwe yuko uyu mushinga w'itegeko urivugishe ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe mu bantu batari bakeya cyane muri iki gihugu, ngo ku buryo ashaka kugundira ubutegetsi. Nk'uwo yasimbuye se yarashaje Mnangagwa. Kuko Mugabe yasimbuye ni kode temeze nk'imwe muri ntuza yo muri Gabo. Ko Perezida Origi Nguema ashobora kuba ntuza ari nka se wabo cyangwa nyirarume. Uyu ari Bongo. Gikwaye mu byumve neza. Ko nabonye ejo bundi umuhungu wa Omar Bongo witwa Omar Denis Ondimba Junior Ondimba yakoze ubukwe muri Congo Brazzaville. Bavuze ko yahise aza kureba mu byara we inde Origi Nguema. Ariko ndacyari kure y'ibihugu by'ibiyaga bigari, niyo mpamvu nagiye no muri Amerika nkavuga ni Perezida Donald Trump yageze gutya atangaza yuko yongeyeho 9% ku misoro y'ibicuruzwa bituruka mu Busuwisi, ngo kubera ko atishimiye uburyo ngo umwe mu bagize inama nkuru y'igihugu cy'Ubusuwisi bamwita Kela Suta,
ngo yamuganirije amusaba kugabanya iyi misoro. Trump rero yavuze yuko uburyo ngo yamuganirije bwatumye afata icyemezo cyo kongera ahubwo iyi misoro, agaragaza yuko ngo atanyuzwe n'imvugo yakoresheje mu kubusaba kwisubiraho kuri iki cyemezo cyo gushyiraho imisoro hejuru ibicuruzwa biva mu Busuwisi byinjira muri Amerika. Yabakaniye. Hanyuma unyemerere twinjire mu karere k'ibiyaga bigari. Umuntu uzajya bashwana azahita hana igihugu cye. None azahita bahana avuga ati ni gute ariko ubundi mwebwe mu nsumbuwa. Aha, muri introduction navuze yuko ku itariki 11 z'ukwezi kwa 2 2026 Addis Abeba, ahangaha abamambure b'Afurika yunze ubumwe bazagera gutya bakajya mu nama. Ni tariki 14 na 15. Ariko 11 hazabanza 14 15. Oya, 11 bagezeyo. Yego, 11 bagezeyo. Ni ariko nabwo hari utunama. Ni inama y'abagize Afrika, y'abagize Afrika yunze ubumwe. Banza kugira ngo ubitubwire, banza kubinyuza mu njiyapanya. Ariko ni inama y'umutekano. Union Africaine. RDC yongeye gutorwa mu nama ishinzwe amahoro n'umutekano. Ni uyu munsi rero 11 uyu munsi Addis Abeba yatowe se. Oya. Inama ya perezida n'abakuru baza guverinoma iba hari abatekinisiye babanje guterana. Yego. Cyo gusanga inama hari umwinoza irimo ibirane by'umutekano, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ari cyaba minisitiri w'ingabo, kwanza minisitiri w'ingabo aribo batoye. Ahanga nduhungire he yagiyeyo. Ngo Addis Abeba ni akanama k'umutekano n'amahoro. CPS ka Union Africaine. Hanyuma ngo Kongo ikaba yagize amanota 48 kuri 48, bikaba byerekana ko izagumiza kugira uruhare mu mutekano w'iki w'umugabane. Hanyuma rero ngo yongeye gutora ku nshuro ya mbere, ku nshuro ya kabiri, kuko batangiye kubamwo tariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 2024, urumva ko maze imyaka 2. Hanyuma rero ngo Conseil Paix Sécurité ni urwego rushinzwe rufata ibyemezo ruhoraho mu rwa Union Africaine, rugomba kurwanya, kwirinda ndetse no gukemura impaka hagati y'ibihugu. Bigira uruhare rukomeye cyane mu buryo bwo gucunga amahoro muri Afurika ndetse n'ubuhuza, rukabigendewe ndetse rugatanga ibisubizo ku by'umuriro n'umutekano. Aha rero nabonye DRC ihagarariwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije yitwa Noella Ayenagato. Nakwipone. Umukobwa ukiri mutoya cyane, imyaka 31. Niwe wungirije Kayikwamba uri mu kiruhuko cy'ababyeyi. Nabonye byateje saga ngo indango ni ya Tshisekedi. Oya, ni umunyarwanda. Ni umunyarwanda. Niba muri Amerika. Aha, Louise Mushikiwabo nawe yagize icyo atangaza kuri amatora yazaba y'umuryango wa Afurika, w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa. Yagize icyo atangaza, ariko akomoza kuri Kongo. Umunyamabanga mukuru wa OEF Louise Mushikiwabo, Organisation Internationale de la Francophonie, yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo butishimiye kubona umunyarwandakazi ayoboye umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, ngo kugeza aho perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi atakifuza no kubo bahura. Mu manama menshi bahuriramo ntago ajya musuhuza. Ngo ariko kandi ngo buriya impamvu ni ukubera ibihugu byombi bifitanye utuntu kutavugana neza. Rero mu kiganiro yahaye Jeune Afrique, uyu Louise Mushikiwabo yagarutse ku matora azaba
ni ikiganiro kibanze cyane ku cyemezo u Rwanda rwaherutse gufata rw'uko ruzongera kumutangamo umukandida muri uyu muryango akaba ari we uruhagararira. Yagaragaje ko natorwa ngo hari byinshi cyane yiteguye gukora ngo muri manda ye ya gatatu, ndetse rwose ngashimangira ko hari ibihugu ngo byamaze no kuba ngo byamushyigikira cyane, ngo nubwo yirinze kuvuga ibyo ari byo, ariko ngo hari ibihugu bimushyigikiye byatari ngo ntabwo bizabura. Akomoza ku Burundi ndetse na DRC. Urumva ko mushiki wabo azongera guhatanira kuyobora uyu muryango mu gihe u Rwanda akomokamo rutabanye neza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Rero muri iki kiganiro yabajijwe niba adafite impungenge kuri ibi bihugu bishobora kuba byafata icyemezo cyo kudashyigikira kandidatire ye, ati buri matora agira abayarwanya, ati ndetse hari abakoresha ayo mahirwe yo kugera ku nyungu zabo za politike. Ati birumvikana ko iyi kandidatire ntivugwaho rumwe muri DRC, ati kandi ibyo ntibyantungura habe na gatoya, ati kuri uyu mwanya ati nari narabibonye, ati ariko ati hari ibi ni bimwe mu bigize uyu mukino n'ubundi. None se ko amatora abaho? Amatora ni competition. Ni competition. Ikomereze ubwo bazahangana Kongo, twibutsa abantu ko iyo ntiratangaza umukandida. Kongo ntiratangaza umukandida, hari benshi bagenda banuganurwa. Gusa yavuze ko ngo ntago ari ibanga kubona ngo umunyarwanda ayoboye uyu muryango ngo ntago biri gushimisha Kinshasa. Nawe ari wowe. Ngo kandi nanone ngo buriya ngo Perezida Tshisekedi ngajya kuri uyu mwanya ngo bahoze bakabonana mu manama atandukanye muri Washington, muri Addis Abeba, muri Paris, hose ngo bagiye babona. Umuzungu uri kunjyana muri agenda nkayisoma y'ibintu bibera mu karere ugasoso mbonamo byinshi. Banone nagishaka ko bongera kubona. Hari umunsi uzamenye ko navuze ibintu bya online, muzasanga ko navuze ko ari igihe muzasanga abantu bashobora kuba bitwa abanzi atari abanzi, ari ibyo twe twerekwa ko abantu ari abanzi. Hanyuma reka tujye ku ndege z'ubutasi za MONUSCO zizabanza kujya kugenzura Uvira. Ari nako nabo turi bwibaze ko bivuga ko FARDC igomba kuvamo. FARDC yarabyanze. Iragasigaramo MONUSCO yakobacanshuro. Nabo bakavamo? Ntabwo bazavamo. Wazalendo? Wazalendo bo ntabwo babarwa n'abasivili. N'abasivili. Wabashaka kunkinira ijwi ndi guhaye? Ndarikina nta kibazo. Ngo abazalendo bo sinawe ko arimo batazi uko bazagenda nabo. Bana abantu bazagwamo kuko ntibazi match kumeze. Ariko reka mbanze nkurangiriza inkuru y'ukuntu ngo bizagenda. Umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix yatangaje ko mbere y'uko teritwari ya Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yoherezwamo ingabo zigenzura ibarizwa ry'agahenge, ngo hazabanza kujya hoherezwa indege zikora ubutasi. Rero urabizi ko aka kanama ka Loni gashinzwe umutekano kahaye ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'uyu muryango muri DRC inshingano zo kujya kurinda umujyi wa Uvira nako kugenzura ibahirizwa ry'agahenge mu mujyi wa Uvira, ndetse rwose AFCM 23 ndetse na leta barabyemera. Rakora rero muri uruzinduko rw'akazi muri DRC ku itariki 10 Gashyantare 2026 yatangaje ko kohereza ingabo muri Uvira ngo bizakorwa mu byiciro, kandi ngo mbere na mbere hazabanza koherezwa indege z'ubutasi mu rwego rwo gushaka amakuru kuri iki gice. Uyu muyobozi rero yagaragaje ko hari impungenge ko kajugujugu zakorezwa hariya za gisirikare ngo muri Uvira ngo zikora ubutasi zishobora kuraswa. Nabyo ntibizaba bazazihanura bamwe. Yasabye rero umuryango mpuzamahanga kwizeza izi ngabo umutekano wazo ngo utazahungabanywa mu gihe zizaba ziri kugenzura ibahirizwa ry'agahenge. Yageze ati ntituzohereza kajugujugu kugira ngo zijyane abantu bacu, ati hari ibyago byigeze kuba cyangwa se ibya drone zihari, ati ibi rero ibintu by'ingenzi cyane kandi ubwo ati ni ibintu by'ingenzi cyane kandi ubwo ati
nahuraga n'abahagarariye ibihugu byabo, ati kuri uyu wa kabiri ati nabasabye ubufasha kugira ngo baduhe icyizere ati vuba bishoboka, ati icyo ngicyo rero dusaba mbere yo kohereza ingabo zacu muri Uvira. Uyu rero Rakuruwa yasobanuye ko indege zizakora ubutasi zizajya zihaguruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigenzurwa n'ihuriro AFCM 23. Ariko ni ibintu icyo kinyamakuru cyanditse bidafite aho byanditse, utanabitakaza umwanya kuko sinzi ko hari inyandiko bakorebaga, kuko ibyo bintu nabyutse mu gitondo mbona kuri social media imwe utakwizera. Yagaragaje ko icyiciro cyo kohereza izi indege z'ubutasi muri Uvira ngo kizarangira hazakurikira ngo nikirangira hazakurikiraho koherezayo abasirikare bake hanyuma bazagenda bongerwa hashingiwe ku buryo ngo umutekano uzaba ugenda umeze cyangwa se uburyo uzagenda uhagaze. Nibyo ariko nyine sinzi ubwo tugiye kugenda turebe Wazalendo uburyo ibyo bazajya cyangwa byihorere turaza kubibabwira, ahubwo ijwi twarikina Wazalendo bavuga yuko niryo warujye kuma bavuga yuko ngo batazigera rwose hano baryumva. Hatukutakoro kwa mazungumzo ya rais. Ntabwo twiteguye kubiganira na Kagame. Twebwe kacu tushaka umwanzi agenda nimba azajya kuganira bazabanze bave hano atoke kwanza, kila watu wachunge mipaka yao. Uretse acunga imipaka yabo bamenye ibyabo na twe ibyacu. Lakini kabla adui angali mu nimba kiri hano mu gihugu cyacu nta negosiyasi ikiturimo kukubita umwanzi. Bavuze ngo agahenge Perezida Felix Tshisekedi ajya gusinyana ngo ntago bakumva. Haba byarasinyiwe hehe Doha, byaba byarasinyiwe Washington, byaba byarasinyiwe Nairobi, byaba byarasinyiwe Rwanda, Kampala n'ahandi ngahantu hose ibyo biva ntibaharebe. Icyo bakeneye ngo nugukubita umwanzi ngagende narindi imipaka yabo nabo barindi yabo. Umuzalendo zobra ntagiye gupfa rwose. None ko ngo ntibashaka ibyo perezida bajyamo kugira kunegosiya ntago bo babirimo. Hanyuma nshaka kubwira ngo ntuza MTN ishobora kuba igiye gufatirwa ibihano nka Rwandair igiye gufatirwa ibihano. Leta ya Kinshasa yasohoye itangazo, sinzi niba waribonye. Nabibonye minisitiri kubivugaho, yabivuga nyuma yaho basohoye itangazo rimpereze ndirebe nimba urifite. Ni itangazo mu riravuga ibyo ngibyo, ariko n'ubundi ku munsi w'ejo Suminwa yagiranye inama na Vodacom, Airtel na Kira, gusa yagiranye inama n'abandi n'abafite izo sosiyete. Hanyuma ababwira yuko ngo hari ibikorwa biri gukorwa byuko MTN Rwanda ngiri gukora ibikorwa byo gushyira ikigo kigenzura itumanaho cya Kongo cyareze MTN gukorera Igoma na Rucuru nta ruhushya ifite. Urwego rushinzwe kugenzura itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruko rwareze ikigo MTN Group gukorera muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko agenga imikorere y'ibigo by'itumanaho. Urumva ko guverinoma hari imbaraga bigifite nubwo igice gifite inyeshyamba. Mu itangazo ikigo RARPTC cya leta ya Kongo cyavuze ko MTN Group irimo gutanga serivisi za telefoni ngendanwa na internet Igoma na Rucuru itarabiherewe uruhushya. Ikigo MTN Group cyo muri Afurika y'Epfo gifite amashami mu bihugu bitandukanye bya Afurika birimo Rwanda na Uganda bituranye n'udure. RPTC ivuga ko nta cyo kiratangaza kubivuga n'iki kigo cya Kongo. Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo ARPTC ivuga ko MTN Group irimo gukora binyuranyije n'amategeko kandi bishyira mu kuba yakurikiranwa. ARPTC
reba ko yamaze kugeza ikirego ku nzego z'igihugu na mpuzamahanga kandi izanyura inzira zose z'amategeko kugira ngo hubaho amategeko n'ubusugire mu ikoranabuhanga by'igihugu cyacu. Ikirego ni ikintu gishya mu makimbirane n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho igice ARPTC ivuga ko MTN Group ikoreramo bitemewe kugenzurwa n'umutwe wa M23. Uyu mutwe nturatangaza niba warahaye MTN Group uburenganzira bwo gukorera muri agace kandi ntacyo uratangaza kuri iki kirego cya ARPTC. Ni nyuma y'uko habonetse amakuru avuga yuko mu bice bya Rucuru na Goma simukadi za MTN ziri gutangwa, ndetse habonetse n'amafoto abantu bagaragaza abantu bari hejuru y'imara hejuru Nyamirima bari babonye network bari barayuze bose bava mu ngo bari kusanya bakora nk'itsinda bose bicaye bari ku matelefone. Uyu rero Suminwa yabwiye ino ngo RPTC ngo batange itangazo bahuruza imiryango mpuzamahanga ibishinzwe ngo irebe icyo yakora, ngo kuko muri Rucuru ngo harimo harakorwa ibikorwa bitemewe byo kuhashyira MTN Rwanda. Iminara se iri ku butaka bw'u Rwanda ntiyambuka ikajyayo. Nasubu hano aha tuvuga ubu ngubu ntago wahamagara none se ufite sinyifite se sifite rezo se ifite rezo Airtel muri Kongo ifite na hano zirakora rero. Ubwo MTN ishobora gufatirwa ibihano oya nta bizarangira gutya no class. Eric Prince rero avuga ko abajyanama b'Abanyayisiraheli aribo bafashije RDC kuba irinze Uvira. Avuga ko ngo nibo bafashije ngo aramenyesha ko ayo makipe nyine y'Abanyayisiraheli ari bafashije kuba bakongera gusubirana umujyi wa Uvira. Se bayinjemo barwanye se papa barwaniye heza ayiba rero mu mujyi wa Uvira rwose abantu zari kugaragara aba mercenaires abacancu ba Black Waters mu bifaro byabo batangiye kugura karibira n'ibaraka karibira ku macupa ibifaro byabazimiyeho. Narabibonye ejo bundi ni muri Uvira buriya ni muri Uvira ni muri Uvira. Hanyuma ariko wabonye mu Rwanda ko ari umukobwa wavuze ngo cyabaguye umusore rwose nari ngiye kuyigarukaho iyo nkuru. Reka mbanze ngaruke kuri Olivier Nduhungirehe wavuze kuri ibyo bintu bya Eric Prince. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yabajije akanama ka Loni gashinzwe umutekano ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe niba bazakomeza kurebera ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukoresha abacanshuro kandi bibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. abacanshuro mu ijoro ryo ku itariki 10 Gashyantare. Reka nze nkubwire ikinyamakuru nta source gifite itari yo natwe tuba dufite. Hari intuza niwe wanditse yandika ibintu ko letters basubiza ngo icyo ni ikosa ko amategeko mpuzamahanga na charite ya Union Africaine ntabwo yemera ikoreshwa ry'inoza ngira ngo utazajya ubisoma barakwedura nyine kuko kabara akantu kangana gutya bakabikora n'inkuru igakwedura. Ndabyumva kandi source yabo ari kimwe n'iyacu ngo ari ibintu bitemewe ariko gukora Kongo ntabwo amategeko azubahirizwa. Nicyo nabwo yawe Olivier Nduhungirehe ntabwo azubahirizwa kandi urabibona yuko imiryango mpuzamahanga irabizi neza yuko hari gukoreshwa abacanshuro. Hari mu gitondo twavuze ngo nta ntuza ngo nta mirwano hari n'ubu ntayo. Ubu ngubu ntabwo ndamenya ngo niba bari kurwana ariko ntibyabura. Ko mu minembwe nta baza wumve baza nawe nta kintu bambwiye umuse mubeshye nabajije nta kintu bigeze bambwira bishobora ko ngo ari ahantu habereye aho ngaho rero nta kintu na kimwe. Warushoye ku mukobwa wakebye umuhungu amusaba urukundo. Mbwira abantu ko ahubwo ejo wazarenda b'Amahema n'Abanyatura bitanze muri AFC M23
ahagana Amasisi baritanze bazanye n'ibikoresho na pano solaire bacanyigiragaho ibyombo n'amatelefone siko bimeze ko ntubibona ariko ibyo bimeze. Hanyuma ingabo za Uganda ntabwo zizaguma ku butaka bwa Kongo mu gihe cy'umwaka, bagomba nanone kandi kutarenga ibirometero 100 ku mupaka ubahuza na RDC. Ntibongereye manda ya operation Suja, numva se none se ubundi Ituri irengeje ibirometero 100 uva ku mupaka kuva no Kigali ni ibirometero bingahe? 152 ngira none se ubwo ibirometero 152 mu Rwanda guturutse hano turi ku mupaka wa Kongo ibirometero 100 ntiwaba ugeze nk'intuza uri nko kuri Nyirangarama. None se ubwo si province ya Ituri n'ubundi si bahone se mu bwami bw'Abanyoro n'ubundi. None se iyo nkuru iravuga ko bazahava? Oya ngo bazahaguma mu gihe cy'umwaka ariko ntabwo bagomba kurenga ibirometero 100 bajya he bivuye ku mupaka wa Uganda. Hanyuma ngo ariko ngo bizaterwa n'uko umwanzi uzarwana azaba agenda yimuka ko gukorera hamwe bazakorera hamwe. Hanyuma hanyuma kure uhuza n'ingabo za FARDC n'ingabo za Uganda barapropose ko bajya babatreninga FARDC kugira ngo babashe guhangana na ADF. Sinabonye ejo bundi barahuyira ibintu ukubwira ibyo nibyo bavuzeho ze. Okay. Hanyuma Nyiragongo 3 morts et des blessés graves de cambriolage mené par les groupes armés. Abantu 3 bahasize ubuzima. Ubwo ni mu gitero nabo n'abantu 3 basize ubuzima na 3 barakomereka mu gitero cya tariki 9 mu ijoro rya tariki 9 tariki 10 muri village ya Kaguri guverinoma Kibati. Ubwo ni hano ruguru yacu muri territoire Nyiragongo. Nuko rero ngo abantu batamenye ngo ibi bise ni abazarino cyangwa aba FDL urumva ngo baraje barataka baraza bataka ahantu ku rusyo rukoreshwa na generator. Bahageze rero bakoresha imodoka bapakira n'ibyo bibye byose. ngo byakoreye hafi na bariyeri ya Kanyarucinya aho M23 control byinjira n'ibisohoka. Aho ni muri territoire ya Nyiragongo. Naho ni Nyiragongo. Nyiragongo rwose. Hanyuma tubwire umukobwa n'umusore. Umukobwa rero byageze gutya, ni umukobwa nta nubwo ari mu myaka myinshi 18. Urumva bamwita ngo ni Gihozo Ariete. Mu myaka 18 rero afungiye kuri station ya RIB ya Kamembe mu karere ka Rusizi akurikiranyweho icyaha cyo gukomeretsa umusore witwa Nyurimana Lazare w'imyaka 25 akoresheje urwembe nyuma yuko ngo yamusabye urukundo ararumwima. Ngibi byabaye mu kabari ko mu mudugudu wa Kabeza akagari ka Gihundwe umurenge wa Kamembe. Amakuru avuga ko rero uwo mukobwa yasanze uwo musore mu kabari atangira kumubaza impamvu akomeza kumwanga kandi yaragaragaza ko amukunda. Umusore rero yamusubije ko atamwiyumvamo ariko umukobwa akomeza kumuhatira aramuhatiriza. Rero abari aho ngaho bavuga yuko habayeho ngo guterana amagambo hagati yabo bikarangira bombi bakubitanye urushyi. Ubwo bakubitanye inshyi mbese yuko ngo mbere yuko batandukana batangiye gukubitana inshyi. Umukobwa yasohotse mu kabari ajya kugura urwembe muri boutique yari aho ngaho hafi, agaruka atunguranye atangira gukata uwo musore ku maboko, ku bibero no ku gatuza, aramukomeretsa bikomeye cyane, aramukebakeba. Inzego z'umutekano rero zirimo irondo ry'umwuga ubwo n'ubuyobozi bw'akagari bahise batabara umusore ajyanwa ku bitaro bya Gihundwe ari kuvurwa. Rero yavaga amaraso cyane menshi.
rero uwo mukobwa nawe ahita atabwa muri yombi. gukubita no gukomeretsa ntazabura imyaka ingahe harya y'igifungo tu. Si ikibazo ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma niko murango umusore wo mu murenge wa Bweramana akurikiranye kwica umubyeyi we se amuneze yarangiza akamushyira mu kiziriko ngo ajije ko yiyahuye, avuga ko yamuhaye kuba yari abicishaga inzara kuko imyaka yasaruga yishyiraga umugore we muto. Nasi uwo musore yajya gukorera uwo muryango aho kugira ngo ajye kuniga umubyeyi. Nayo kuri RFI yavuze ngo ikintu cyose gishobora amahoro muri Kongo ntabwo bireba Perezida Kagame, avuga ko ngo ibirebana ngo birebana n'amahoro bitareba Kigali, kubera ko Kigali yo ngo ibonye ko ngo Washington iciyemo ngo Washington amasezerano ashyira mu bikorwa bisaba ko u Rwanda rugiramo urushake rukareka kugaba ibitero kuri Kongo, ariko niko yarabitangaje eje rukumurwa rwahisemo intambara ikwiye ngo ruteza akaduvayo ku butaka bwa Kongo. Ngira ngo twanasoreza ahangaha indi gahunda ni mu gitondo. Indi gahunda ni mu gitondo. Reka tubashimire cyane mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkushimire Olivier, reka nshimire dufashije ku bahanga bw'ibyuma, nanjye na Resamu, reka mbifurize ibihe byiza.